Hello guys, ini kan naseng, ini society naseng, nung tu nulai tong naseng clean khalaiwani rau, sini bazar rumah seng clean khayu, omai khayu kan nulai tong na piaba seng jesupan clean khai deh seng dustbin doi rodi, jaga na ngai thang, tani kan sini public rau ne aseng ne mindset yakho, musuh pan mindset biding yakho ne bangai ne, kan seng tabok seng wan soleh ke. Sini group ni sini seng tabok thangai seng sini blog no kaisa blog bai ponsai ro no seng kaisa application ronai hanai application ke bang humanle job creation mane kneisho oro bazar no sap khainai sini society ni bising ke no oro sap khainai job create khai ro di hanai borok no oro jaga ni dustbin nana tie kasra khili jar ron khainai borok clean khainai ke no bahai ke khaioi no job create khai di hanai no seng tabok kaisa request ba kaisa demand khailai chini bologo thangai ke boni bangai no je application ro kagos ro ready khailai jak ngkhana oro ta bologo thangai chini video sarbai malaioi jeng kaisa bono request khailai ke thanglai nai tabo so tabo jeng finally oro jaga bologo faisho phailele ha kana oro jaga phaioi jeng sar video be malai ne mani no boni meeting cholai tong ke kisa naisinlai ma tongo ke naisinai ne naisinai deng nai jarang ke to mak phana thangma pailai figra nai apana dor cherapsa naisinai legra na bahai ngai so seng malai to sini sat video be malai ekne kok to sai ha ngkeno boni bisin chini bo seng bai contact khainai hne phone number na rele ha ngko bo contact khaimani por ever na seng salai masinai bo naini hi sawo bahai ke mungsa solution de kare manai hne so asang na ambai support khaile hang ke na like khadi share khadi most important share khale bane chung sini society no ba sini community no sironi bang awareness khale bane so ambai love you